Cha we impilo noma umpilo phela kuyashintsha indlela olupronounce ngayo le gama kumfana noma kumuntu wesifazane. So manje anginayisho noma umpilo noma umpilo, but uma kumfana umpilo, uma kuyintombi impilo. Ngane yakwethu sibangani uma uthi wena cha umzabalazo weMK kuphela thina siyizilima sibona lutho angithi nifuna sisho nje yonke lento ngisenza umoyana wokudinwa kule nkulumo yakhe yini sibangani isitheni itheni MK yini lesinicasule ngayo uzothi weMK kuphela kwenzakaleni ngane yakwethu kakhulu kule video le nje specifically kade ngikhuluma ngayo le zama ukugqugquzela ifanele sihlangane sikhulume ngazwilinye udinwa yini kulokho yini lembi kangaka yenza ukuthi uzothi angithi nifuna sisho njalo angithi thina sizilima sibona angikaze mfowethu ngithi wesilima noma sisiwami umuntu wesifazane yini nibangani nabantu abathi akuhlangane yini ukuzonda ama leaders yini le inkinga engaka ngiyahluleka uunderstand kubi ngalowo ndlela ukuthi uma singathi awubafethi nathula nje sibe sithi asihlanganeni sizame ukulwa noma anifili ngani lencindezele esifilayo thina noma mhlambe thina eswrong mhlambe asifundanga ngokwanele ukuthi sikwazi ukuphila kule freedom esihalelayo thina noma aniboni nikunesidingo sokuthi kube khona into esiyenzayo njengabantu sicindezelekile. Uma ngikhuluma kanje wena indaba uncame kuzoba ngathi sixabene nawe mhlambe nje ngathiwa akuboni ngendlela engibona ngayo ukusho ukuthi hayi angiboni kanjalo ngibona kanje yini le because unasi isikhathi unasi isikhathi ngoba uyabhala but kunokuthi ubhale sakuthi angathi asizwene yini ungabhalanga sakuthi ukuveza ukuthi mhlawumbe awahambisani nalento noma wena ucabanga ukuthi yabo kube naleyo engagement proper nje nehealth phakathi kwethu ngoba singanza ndawonye noma mhlambe sincenga kakhulu anifuni phela ngiyayazi le nto ukuthi umuntu methi hayi singanza ndawonye kuba ngathi uyazincengela ngoba naku akukubi kakhulu nakuthina mase sikhuluma iqiniso siyakwazi ukubulala sidlile siyakwazi ngiqonda ukuthi ayikho into esingayincengana yona kangakho yabo ayikho into esingancengana yona kangakho kunje siyayisizwe uma sithi eyibo asizama ukushiya ikusasa elingcono for ingane zethu siyasizwe mhlambe sikhuluma into enesense kugejaphi impilo noma impilo